Kumbola mriango wa mirongo mine na wa mwisho. Mulungu anamlagiza Musa ndijo riaka rohema. Mstari wa kwanza. Vikara Bwana akimwamba Musa, siku ya mwaka musha ndio siku ndiho riimisha rohema ra mtunganano. Bayi ukigonya kuriimisha halaro sanduku ra ushahidi urike mondani na urizie nayo pazia komberezi. Ukila haho halayo meza uyangize ndani na uhalejo viaje ushike ho zuluzulu. Gonyo uhalejo kiguzo cha kuikira mataa uchangize ndani na uhalego matage ugaike hatuhe. Ukigonya visho undahalacho kijaja cha dhahabu cha kufukizira uvumba uchike mbere za ro sanduku ra ushuhuda. Gonyo halayo pazia yo wo mlomo wa hema ifunge ho mlomoni. Ukila haho halacho kijaja cha kuambozera sadaka za kocha uchike mbere za wo mlomo wa hema ra mtunganano. Tarafungahe. Gonyo halero biga urizaze mazi urike kahika za rohe mara mtunganano nacho kijaja cha kuambozera sadaka. Ukikaloza gonya visho halalolu walwa hema luimishe kuridengelezera rohema gonyo ufunge yopazea kwako mlomoni hakwe. Vikara ukila haho hala mafoga kuhasira urimwagire rohema urike mbere hamwenga na viaje jose ili riro hamwenga na viaje vikale vieri. Mstari wa 10. Ukigonya visho kimwagire mafu hacho kijaja cha kuambozera sadaka za kocha hamwenga na viaje jose kiza ushike mbere kwamba jose vikale vieri. Ukila haho halaro biganaro hamwenga na maguluge urimwagire mafuha urike mbere naro. Bayi ukikala zagonya kumwagira mafuha na kuika mbere via josi muhali Haruni na anaye warehe ho mlomo wa hema ra mtunganano. Wage sinago maziga bigani gonyo muvike Haruni zonguo eri na umwagire mafuha umwike mbere ila nihendere kazi ya ulombi. Ukila haho ahalo anaye nao avike goma joho gao gonyo umwagire mafuha za joja babi yao ili manihendere kazi ya ulombi. Kumwagira mafuha kwa ana Haruni kundahende makala ya lombi maisha gao gosi na ulombi undaendera kazi za vijazi cha ojosi. Mstari wa 19. Hema ra Mlungu rinaimishwa na kuikwa mbere. Bayi Musa akiendaga gogosi arigo lagizo ni Bwana. Siku ya mwaka mumsha yenye ya mwaka wa hiri hangu wana Israeli mambole Misiri akiriimisha rohema ra Mlungu. Kwanza kamare wari ikira mainage gonya changizo za furemo akiziguzanya nazo papi gonya kitimika cho viguzo. Anala haho akihala cho chandarua cha kwanza akikitandaza ko zulu gonya akihala cho chandarua cha hiri akibiningiza ko zulu here Bwana arisho mlagiza. Kujo na roho la haho akihala zo amuri kumagizangiza kahi za ro sanduku ra kilagane gonya changiza yo mihi ya kutsukulira na akihala cho kifinikira. Gonya akihala ro sanduku ra kilagane akirangiza mondani ya hema na akirizia na pazia here Bwana arisho mlagiza. Haya aro gonya visho akihala yo meza akiangiza kazi za rohema ra mtunganano mbere za yo pazia upande wa kwavuru wa rohema gonya akika yo mikahe zulu mbere za Bwana here Bwana arisho mlagiza. Anala haho akihala cho kiguzo cha kuikira mataa akichangiza mondani ya rohema ra mtunganano akichika upande wa mwaka wa rohema kulonana na yo meza gonya akiashago mataa mbere za Bwana here Bwana arisho mlagiza. Ariho gonya visho akihala cho kijaja cha dhahabu cha kufukizira uvumba akichangiza ndani ya rohema ra mtunganano mbere za yo pazia akifukiza uvumba zulu za cho kijaja here Bwana arisho mlagiza. Kujonana la haho akihala yo pazia yo mlomo wa hema ra mtunganano akiifunga gonya akiika cho kijaja cha kuambozera sadaka za kocha
mbere za yo pazia na ki mboza sadaka ya kocha na sadaka ya chakurya re Bwana rizomlagiza. Kula haho akihala robiga akiriza za mazi na akirikaho kaikaiza cho kijeje cha kwambozera sadaka na rohe mara mtunganano. Bai Musa na Haruni na anaye were makioga magulu na mikono ho bigani. Kila maraho kalama na ngira kaiza rohe mara mtunganano. Hedu kila maraho kwenda mbere za cho kijeje kwenda mboza sadaka za kocha. Ere Bwana rizomlagiza Musa. Kugonya visho, Musa akitimika lolu walwa hema na akifunga yo pazia kwako humlomoni. Baada ugonya visho, akikala kazi yose za marigiza. Mstari wa 28. Mlungu anatoa na atue. Vikara Musa ro kala za marigiza kazi yose. Roho ingurikiza finikira rohema ra mtunganano na mlangaza wa Bwana ukiriza za rohema. Musa akishindwa ni kwa ngira hika za rohema ra mtunganano kwa kukala roingu ra Bwana ra kala za finikira na mlangaza wa Bwana weroza rizaza. Bai nguriro were siku zose rikala hozulu za hema ra mtunganano. Kaiza charo chao wana Israeli were kamadima kubanda kambi makaendera na charo. Mhakaro inguri uke hohemani. Mstari wa 28 na wa mwisho. Bai kaiza charo chao chose wana Israeli makala makiona ro ingura Bwana tuluza rohema mtsana na moho ro kala moinguni wakati wa usiku.